अहनबदा मरोइबा पाव पार्लियामेंट यूनियन होम मिनिस्टर ना चथखिबा थवोंग अदु लेबाक मचा तादबा थवोंगनी डेमोक्रेसी बु सिंगनाबनी हाइना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट विद्यापति सेंजमना फोंदोखरे। चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगानबा मफम सिंग अमसुंग इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की यामलबा मफम सिंगदगी खुलाई कया मणिपुर पुलिस ना फगटखरे। अमदी था असिगी लाक्लिबा तारीख 29 नेशनल हाईवे 37 दा इकोनॉमिक ब्लॉकेट तौरगनी हाइना जल जीवन मिशन न्यू डेवलपमेंट बैंक जॉइंट एक्शन कमिटी की कन्वेनर ना फोंदोखरे। मयाम खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ने संदोकचबा नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मिटिंग ताबिरिबसिंगु सुरबला माइरेंबमना तराम नोकचरी हौजिक मियामदा पाउ मुचा खाइना पिजरी। पार्लियामेंट यूनियन होम मिनिस्टर ना चथखिबा थवोंग अदु लेबाक मचा तादबा थवोंगनी डेमोक्रेसी बु सिंगनाबनी हाइना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट विद्यापति सेंजमना फोंदोखरे। ngasi मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट 𝐋𝐢𝐯𝐬 सिंह की पाउताक मखादा वाइस प्रेसिडेंट एमपीसीसी विद्यापति सेंजमना लुचिंगदुना सिटी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की प्रेसिडेंट 𝗔𝗡𝗏 शर्मा अमसुंग अतोप पॉलिटिकल पार्टी असिगी वाकर अमदी मेंबर सिंगना इम्फाल वेस्ट की डिप्यूटी कमिश्नर अमदी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ किरण कुमार दा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह फम थादोकदबनी हाइबा डिमांड मेमोरेंडम पिसिनख्रे। एमपीसीसी की प्रेसिडेंट ngakpigani वाइस प्रेसिडेंट ना पौमी सिंगा उनाबा अमदा अमित शाह ने डेमोक्रेसी बु सिंगनादुना अमदी अंबेडकर की मथक्ता थमकिबा वाफम सिंग अदुगिदमक लेबाक मियामदा सेंगदोकदबनी अमदी महाकना हौजिक पाइरिबा फम थादोकदबनी हाइबा वाफम सिंग फोंदोकी। ngasi सिटी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी ना फान वेस्ट की डीसी दा मेमोरेंडम अमा पिसिनजरी मरमदी करिगिनो हाइबा मतमदा हौखिबा निमित खरनिगी ममांगदा तौगिबा पार्लियामेंट सेशन दा अदुगुनबा भारत की अदुगुनबा यूनियन होम मिनिस्टर ओरिबा अमित शाह ना अदुगुनबा भारत के अदुगुनबा संविधान असिबु खुंदुना ngangiba adu tasena hoi condemn tobuni malamdi भारत लसी गणतंत्र चबा लेबा अमनी असिबा गणतंत्र लेबा असिदैदा अदुगुनबा गणतंत्र की मपुंग अमा ओरिबा संविधान असिबु सिंगनादुना महान पार्लियामेंट ngangiबदो यामना लेबा मसा तादबा मियोय अमनी हाइना कांग्रेस पार्टी ना अदुगुनबा महापुनिंदा तौरी अखोगी दाबीदी अमित शाह जी अथुब मतमदा यूनियन होम मिनिस्टर की रिजाइन तौगदबनी अमदी अंबेडकर दा माना सिगिबा मरान अदुगिदमता माना भारत की प्रजा खुदिमक्ता लाले हाइदना हाइजगदमने हाइबासी कांग्रेस की लेंगदबा फिरे अमनी। लोइनना कक्टिंग डिस्ट्रिक्ट की डीसी दसु एमपीसीसी की पाउताक मतुक इन्ना एमपीसीसी की मेंबर 𝗋𝐢𝐯𝐬 केनेडी ना लुचिंगदुना डॉक्टर 𝐋𝐢𝐯𝐸 यावना मेमोरेंडम पिसिनकी अमसुंग बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी की मिहुत सिंगना बिष्णुपुर की डिप्यूटी कमिश्नर दा एडीसी की खुथांगदा अमित शाहना डॉक्टर अंबेडकर की मथक्ता थमकिबा स्टेटमेंट यानिंगदबा फोंदोक्तुना मेमोरेंडम पिसिनकी। चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगानबा मफम सिंग अमसुंग इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की यामलबा खुलाइचिंग मणिपुर पुलिस ना फगटखरे। सिक्योरिटी फोर्स सिंगना लेप लेतना सर्च ऑपरेशन की थबक चथबदा चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की लेस्यांग अमसुंग ताइजांग खुंदगी यामलबा खुलाइसिंग अदु फगटपा ngamkibani हाइरी। सिक्योरिटी फोर्स सिंगना फगटलबा खुलाइसिंग अदुदी 40 मीटर की कोर्टेक्स डेटोनेटर यावना आईडी मापन नॉन इलेक्ट्रिक कमर्शियल डेटोनेटर अमा 30 सेंटीमीटर की सेफ्टी फ्यूज रॉकेट अहुम मैगजीन यावना 303 राइफल अमा मैगजीन यावना पिस्तौल मरी पोम्पी बॉम्ब मंगा स्टिक सो ग्रेड एक्सप्लोसिव निफु तरुक डेटोनेटर तरा मरी 7.65 mm पिस्तौल एम्यूनेशन तरेट 9 mm पिस्तौल एम्यूनेशन तरा 303 राइफल एम्यूनेशन अमा अमसुंग SLR एम्यूनेशन अहुम हाइरिबसिंग असिनी लोइनना इम्फाल ईस्ट की संदंग सेम्बा मरिंगखुलदगी मैगजीन यावना 7.62 mm LMG अमा 12 बोर सिंगल बैरल गन अमा मैगजीन यावना 9 mm पिस्तौल अमा आर्मी रिंग यावना हैंड ग्रेनेड अनि ट्यूब लॉन्चिंग अनि 7.62 mm LMG एम्यूनेशन कुंट्रा 12 बोर कार्ट्रिज अनि 9 mm एम्यूनेशन अहुम अमसुंग स्टेक बैग अनि फगत पंगमले हाइरी। थासी की लाकलिबा तारीख 29 की नेशनल हाईवे 37 दा
इकोनॉमिक ब्लॉकेट तौरगनी हाइना जल जीवन मिशन न्यू डेवलपमेंट बैंक जॉइंट एक्शन कमिटी JJMNDB JC की कन्वेनर अंगम कमैना फोंदोरकली JC के मेंबर सिंगना पुन्न सरुक यादुना फमकिबा मिफम अमदा कन्वेनर ना मखा तारदुना हाई तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की तौसेम सब डिवीजन दा पाइखतलिबा जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट की एंगेज तौकिबा सिनमी सिंगी पिफम थोकपा खुचुमन पीबीदे हाइबदगी नेशनल हाईवे 37 दा टोटल इकोनॉमिक बन कौबदगी कंसर्न मिनिस्टर अमदी एजेंसी ना डिसेंबर तारीख 10 फाउबदा सोयदना पिफम थोकपा सेनफम पीरगनी हाइना थाजब पीबदगी मतम खरा खोंजंग हंदोखिबनी अदुबु थाजब अदु थबक ओइना तौरक्तबदगी लौखिबा वारेप की मतुंग इन्ना कुमजा लिसिंग अनिगा कुनिथोगी JJM जल जीवन मिशन स्कीम की मखादा NBD न्यू डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्ट की बिल डिसेंबर की तारीख 23 फाउबदा पिथोक्तबा तारबदी मथंगी निमित डिसेंबर की तारीख 28 की अयुक पुंग 3 तगी मतम कक्तबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट तौरगनी हाइना फोंदोकपगा लोइनना खोंथांग असि नोने अमसुंग तमेंगलोंगी JC नसु सपोर्ट तौरी हाइना फोंदोकी अमसुंग मसिदा थोरकपा अफाफतेगी दायित्व खुदिमक कंसर्न मिनिस्टर अमदी कंसर्न अथॉरिटी ना पुगदबनी हाइरे करीगुंबा मसी की बनमुंगा अफाफत पुलमा कंसर्न अथॉरिटी सिंह दायित्व पुदगनी हाइबेसी विजय खुतांगा बुक अंदर मिपुम खुदिंगमक नुंगसिनबगी वखलोन चेनलबा अमदी इंग तप्पा पुरकनबा होनबदा मतेंग पांगलबदी मणिपुर इंग तप्पा हंजिलकनी हाइना MPCC की प्रेसिडेंट 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 फोंदोरकली क्रिसमस कुमहैगा मरी लेनेना 𝐋𝐢𝐯𝐞 मियामदा याइफा पाउजेल पीरदुना हाई पीस मेकर ओइरबदी ईश्वर की मचानी हाइना ईश्वर की ओइबा लाइरिक सिंगदा याउरी मरमदुना मणिपुरदा कुमहै असिना लाकपदा मिपुम खुदिंगमक पीस मेकर ओइदुना अमगा नुंगसी चानना लेमिनदुना इंग तप्पा मणिपुर पुरकपा ओइरसनु अमदी खुदिंगमक नुंगाई याइफना पानबा ओइरसनु हाइना पाउजेल पिरकली मिपुम खुदिमक शांति की थबक तौबना याइफबो ओइगनी अमसु तंगाई फदना अखोई खुदिमकी दायित्वनी हाइबसे अखोई खुदिमक खनमिनसी गसी धर्म खुदिमक अमतनी हिंदू की लाइनिंग चटपा क्रिश्चियन की लाइनिंग चटपा मुस्लिम की ओइबे याई सिख की ओइबे याई लोइना मैतै की लाइनिंग चटपा ओइबे याई अखोई खुदिमकना शांति की थबक तौरबदी अखोई ईश्वर की पाउजेल से माई पाकनी अमसु सोयदना मणिपुर शांति हंजलपा ngomgani haibase ai asetpa thajabani maramasina aikoi punamak christmas na lakpasiga numit asidagi hauraga aikoi pudimak madugi daita lominaduna punna nuksi chanana thabak tawminarasi amasu yesu kristana nungai yaifaba imung khudimak amasu community khudimak malai masida leiriba amasu maruoina manipur da leiriba praja khudimak yaifaba bibiba oirasinu UDCL के नंबोलना होकिबन निमित्ता इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी की MP ओरिबा बिमोल अकोइजम्बु तरामना ओपगी थौरम अमा ngarang पांगथोखरे थौरम अदुदा MP बिमोलना महाकना पार्लियामेंट सेशन दा थेंगनरखिबा एक्सपीरियंस सिंगी मतंगदा वाफम कया थंबगा लोइनना लेइमा पोकपम गी मियामगा हकथेंगना वरी कया सानकी हाइरी पनबयाई हंतक MP ना पार्लियामेंट दा तोंगान तोंगान बा मखलगी प्रोटेस्टिंग तौदुना मणिपुर थोकलिबा इशू सिंगी वरोइसिन पुरकनबा होनबियु अमदी मिचम हाटपसिंग चैराक पीदुना इमुंग मनुंग सिंगदा जस्टिस फंगहलु हाइना पार्लियामेंट ममांगदा प्रोटेस्ट तौकी क्वाथा खुनौदा टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट की सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस राहुल गुप्ता अमसुंग मोरे पुलिस स्टेशन की ऑफिसर इंचार्ज MD सलाउद्दीन अनीना चतुना येंगसिनख्रे खुल अदुगी कुंजा सिंगना निंगथमथा चंगसिलकपना अवाद अपा लैबा खुदोंचादबसिंगी मतंगदा SP ना मियामगा वरी सानखिबगा लोइनना चाना थकनबा पोलम सिंगसु कुंजा सिंगदा खुचिननकी लोइनना मोरेगी अकोइबदा लैरिबा मफम सिंगदा क्रिसमस कुमहै लाकपदा थोकनिंगदबा थौदोक सिंग थोक्तनबा मोरे पुलिस के ऑफिसर इंचार्ज MD सलाउद्दीन चेक्सिन थौरांग लौखटख्रे हाइरी
World Meetei Council Central Executive Committee ki Secretary Information and Publicity Mutum Gunadona Thadorakpa Chirol Amada WMC Manipur Unit form tawbaga loinana nauna phampuga dabasing list thokle haidi World Meetei Council ki Article 7 gi matung inna CEZ gi mifam amada official oina phampuna ba lauthokrabasing adudi President da 𝐿𝐿𝐷𝐿𝐿 Vice President da 𝗔𝗡𝗡𝗏𝐻 amadi Phairembam Basanta General Secretary da Abuzam Aboi Meitei Joint Secretary da Nongoi Kapam Samuel Finance Secretary da Chanthoi Ahaibam Information and Publicity Secretary da Sanjram Joy Joint Information and Publicity Secretary da Roshan Moirangthem Art and Culture Secretary da Ayekpam Syamkumar Singh Child Welfare Secretary da Vikas Oinam President Youth Front da Tonjam Somorjit Singh Vice President Youth Front da N Lamjing Baluwang General Secretary Youth Front da Kundrakpam Bisan Joint Secretary Youth Front da Thongnauzam Santos President Women Front da Rajkumari Sakhitombi Devi Vice President Women Front da Memcha Angom General Secretary Women Front da Nandarani Ningthauzam Joint Secretary Women Front da Jimika Kuman General Secretary Legal da Devadatta Joint Secretary Legal da Jugindro Executive Member Oina Khangembam Basanta Anandajit Thongnauzam Indira Songnaujam Nuzal Laima KS Kandit Amasung Advisor Oina Bina Namairakpam Yelam Debesuri Singh Baigo Siam AK Subhachandra Victor Asina Chingbani Hairi Apunba Korirol gi Malem gi Loop Manipur Chanura Khorjai Loop Kasar Assam Amadi Manipuri Literary Association Zirina Sinduna Ngasi Ahum Suba International Writers Meet 2024 Award Presentation ki Thauram Lakipur Kasar Assam gi South Barak Agency Hall Binakandi Part 2 da Chinglemna Pangthokre Thauram aduda Miyam gi Liting Purel gi Ningthemcha Sanayaima Manipuri Chanura Khorjel Loop Kasar Assam ki President Saubam Ongbi Jayanti Apunba Korirol gi Malem gi Loop ki President Waikhom Amuchau Meetei Manipur Sahitya Parishad Assam Lakipur District Branch Singarbon gi President Sangramayum Mohan Singh Malagi General Secretary Biren Kumanpu Playwright Director and Critic Member Board of Governor EZCC Kolkata Ministry of Cultural Government of India gi Buda Chingthamna Mathang Sitna Chief Guest President Amadi Guest of Honor Oina Dice the Famki Ningthemcha Sana Yaimagi Humbudranipan Suba Mapokumongi Manungchanna Wakma Mingthon Dr. Santibala Salam Ani Subada Sangbanaba Korirol Mana State Wall by Ingudam Satisandra Hum Subada Korirol gi Laichal Mana Lonthok Tabiki Wakat Che by Kaisam Ongbi Bizoya Amadi Mari Subada Meetei Thaugal Ngakpigani Meetei Thaugal Khongna Mingthol Igi Khongul Lamkoi Wari by Laren Lakpam Ongbi Bizenti Debita Award Singkuchinaki Aduga Journalist Awardee Oina Jiri News Network News Agency gi Moirangthem Romeo Singh Amadi Kasar Diary gi Maitan Kaisangbam Bopen Singh da Lanthoki Mana Matum Yenthoklaba Matungda Asana Iba Saireng Saidanabagi Thoramsu Pangthoki Ngasi Pangthokiba Thoramgi Matangda Ningthemcha Sana Yaimana Paumi Singda Haukiba Chahi Anida Taukibagum Jatliba Chahi Asigi Manungda Aiba Aibi Singda Haibadi Korirol Singna Ithorakpa Waring Saireng Mayam Adudagi Khangatlaga Pigetaba Mana Adugi Matik Chaba Korirol gi Khudol Pibagi Thoram Pangthok Jabani Haiki Ramse Hauyo Chahi Anida Tawumna Chahi Asi Manungda Celebration Manungda Aiba Aibi Singna Haibadi Korirol Singna Ithorakpa Waring Saireng Oibaya Adagate Koi Wari Obe Adumaya Aduda Khangatlaga Madu Mumba Either Mana Adugi Matik Chaba Adumba Korirol ki Pothok Singado Literacy ki Product Singado Maduda Chahi Khudengi Chataba Mana Apibi Thor Me Haise Sumai Thamjai
Taret lak subo oina nongchuk ngakpi Ziri Women Multipurpose Cooperative Society Limited Cluster Level Federation CLF Jiribam Block ki Management Committee na Kalinagar Lairembi Lekai Jiribam da laiba Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM Office ta Gender Based Violence nayi chetna 3.0 pangthokre CLF Jiribam Block asigi Vice President Maisnam Ibetombina nayi chetna 3.0 asi haudoktuna Rangoli yekpa awareness rally chetpa amadi CLF sigi Secretary 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐿 Devina wasak warol pathoktuna saruk yaminari basingi apunba gender pledge lauduna wasak minaki resource person oina wahengbam premchan BMM Borobekra Jiribam District in charge na thoromsiga mari leinana haikibada nupi macha khudingmak mahai masing tamhanba nupi oibi pumnamak matam matamgi mahila sabha gram sabada saruk yaba relief camp da leidiba internally displaced person singna Saba Pochei Singbu Leibiba Pukning Thogat Piba Lenga Napidiba Kudong Java Kudingmak Nupi Oibisingda Fanghanba Nupi Singi Hakpu Ikai Kumnaba Amadi Local Self Government Ward Member Dagi Hauraga Member of Parliament Fawagi Thakta Lenga Pada Nupi Oibising Saruk Yahanbada Pukning Thogat Piba Sing Asi Tawatangai Fadi Haina Fongdoki CLF Jiribam ki Secretary 𝗠𝗔𝗡𝗥 Devina Jiribam Police Station ki Police Personnel Singna Mateng Pangbiduna Mapung Phana Rally Mai Pakhan Bagi Damak Jiribam SP Jiribambu Thagatpa Fongdorakli Changamdabi Muhammadan Club CMC na No to Drug Yes to Sports Saiba Academic Campaign amagi Makada 𝐶𝐢𝐯𝐿 Razana sponsor Tauduna Yeripok Changamdabi Mathak Turel Maka Playground da Haukiba December ki tarik 15 dagi hauduna Chatharakliba Marirak Suba Kangla Ukok Trophy 5A Side State Open Football Tournament ngasi sanakibada ahanba match da K team Pero Khonjinna goal ama amadi Mukan FC Sorana ani chanduna maithi bapikre ani suba match tana Chingoi FC Angthana UMFC Moijingbu goal ama sunoda maithi bapiki ahum suba match tana MFCC Wangjingna ICESU Haitroi Pokpibu goal mari amada maithi bapiki aroiba mari suba match tana Yambem FC na TMWA Tulihalbu ahum amada maithi bapiki loinana Sathariba tournament gi hayeng December gi tarik 15 yumsakaisa numita sanagadaba pre-quarter match singdi nungthil gi pung ani minute 15 da ahanbada Join FC Achan Bigai versus Wangkem FC numidang waidam pung mari pung ahum minute ani suba match tana Ngarigan FC versus Aris FC ningthongnai ni haina Changamdabi Muhammadan Club CMC gi Media Coordinator KM Isak Sahana Kudek Piduna Thadorakpa Chirolamana Fongdorakli All Jiribam Sports Association AJS ena Sinduna Jiribam Higher Secondary School gi Sanabungda Chathariba Taranipan Suba and Horituran Memorial Sub Junior Boys U15 Football Tournament 2024 gi ngasi sanakiba match ta CKC na Sonapur GPS ebu goal nipan amada maithi ba pikre ngasigi match sing asi Aziz Haider Nilakamal Iqbal Hussein amadi Zabeb Hussein na conduct tauki hairi lakliba December ki tarik 13 ki nungthil pung ani makhai taba matamda SBYC ga Anandamoy Club ka sanaragani hairi Hauzi aroibada maroiba paw mukhana pizari Parliament Union Home Minister na Chathakiba Thawong adu leibak macha tadaba thawong ni democracy bu singna bani haina MPCC ki Vice President Vidyapati Senjam na Fongdokre Churachandpur District ki tongan ba mafam sing amasung Imphal East District ki yamlaba khulai kya Manipur Police na fagat khre Thasigi lakliba tarik 23 National Highway 37 da economic blockade tawragani haina Jal Jeevan Mission New Development Bank Joint Action Committee ki convener na Fongdokre Ngasigi oina Notice Window TV na sandokchaba numidangi Manipuri paw matang ase loisare bideng tabiri ba pumna mo amuka hana khurumjari
Civil Service Exam (G-NEET) natraga atopa competitive exam gi preparation taunaba Imphal manungda mafam chaba thiriba students singidamak leizare 𝐻𝐸 Career Institute hata separate boys and girls ki well maintain tauraba hostel amadi 24-hour lerik paba yaraba library ki kudong chaba su pizari online class yawa singidamak su free Wi-Fi gi kudong chaba lobiba yagani Institute asigi kitchen na hosteler singidama week amada 3 times meet amadi matam gi oiba fresh vegetable na chingba serve tawri loinana 2016 dagi education to employment haiba team na main service oiduna lakliba institution asina tongan ba mahiroi kya bu free career counseling session gi kudong chaba su piduna lakli amadi chang naina sakanglaba well experience oiraba mentor singna hosteler amagi library da lirik pariba mahiroi singa interaction program sinduna thawat piduna mahiroi singda hena hotnani bigi asasu 𝐻𝐸 Career Institute na fanganduna lakli mahiroi singidamak pizariba kudong chabu singa silawiu limited seat oigani ngasimak 𝐻𝐸 Career Institute above Aryan Departmental Store near Ichel Express Building Hata Imphal East Manipur da upna kananina view pizariba contact number 9612383793 natraga 7085972311 sida direct call to viduna hena pumaron khangbiba yagani Bosem natraga CBSC gi class 8 gi 10 fawba tamiba mahiroi singidamak lakliba January 15 dagi Versatile Coaching Institute hata da coaching class haujaragani hauzik Manipur da oriba fibam asigi yenglaga mayam dagi khwaidigi hongba price da admission lobiba yaragani January gi tang 10 da form submission gi aroiba numit oigidoriba Coaching Institute asina subject khudingma ki tongan ba well experienced oraba faculty singi khudong chaba sing thamli Loinana class 11 amadi 12 ki oinasu CBSC gi COSEM gi foundation course yawning ba singidamak registration form thaba hauzare March 15 dagi sungsoi class su hauragani Hata Public Hospital gi hek manakta leiba Versatile Coaching Institute na mahiroi singidamak bizariba khudong saba sing asi lowiu ngasimak direct call tawtuna akupa marol sing khangbiu bizariba contact number 8413003996 natroga 8798943689 ningsingbiu Versatile Coaching Institute hatana Bosem amasung tamak lakliba tang 15 dagi coaching class hauragani Jaf manana class 11 amasung 12 kisu lakliba March 15 dagi sungsoi class hauragani Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. SSR, second floor, Gypsy Building, Mori Market, Lingpok Pirakuna, Akupamaro